Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesimbu. Yo, kunesigaxa guys into eyenzeka la ku-comment section. Ngizo-addressa leyo ndaba. Angazi ukuthi sengicule kangaki le chorus kodwa ngiyaliphinda. Kule channel asiyithuki inhlamba. Abantu engikhuluma ngabo balapha ya ku-TV show. Mabe ku-TV show kunendaba yabo abasixoxela yona sibambe lezo ingxenye esiyibambayo kube ukuthi khona esikuzwile khona esingakuzwanga. Iqala lapho ingxoxo yethu because we guys angazi ukuthi kwenzakalani kimi no because wona loyo kodwa nje uvele ngiwuza usukhona usuphuma ningixolele ukuthi usounda kahle noma usounda ngale yandlela yakuthanda nesithembu angazi. Silapha ke uma umseleko exoxa sibamba ukuthi uthini siquestion izinto ayixoxayo mawuthi indaba encomeka yancomeka siyababaza mawukuthi nje sithukile injalo into angiyithuki inhlamba angayeze ngayijwayela into engiyazi nje ngayo umuntu ogcine sethuka inhlamba usuke sedinwe kakhulu ngicabanga ukuthi umuzi onjalo kodwa ngiyithuka inhlamba angeke ngikuvumele ukuthi ukwenze kule channel into engayenzi sekunama video over 1000 ayikho neyodwa ithola ngikhuluma amagama ukuthi isi awucabange guys labantu esikhuluma ngabo amakhosikazi kababa uMseleko afike nabo yena esebashadile right o elobolile because umthetho wase South Africa mawulobolile kwabanje nobufakazi emndeni emibili abakhona ukwa confirm ukuthi la bekuyilobolo kwaphumelela loyo obezolotsholwa ku usonkosikazi ngenxa yokuthi udinwa indaba yokuthi into esikhuluma eyenzeka phakathi kwamakhosikazi ngabe ibona bobathathu boba u4 o ababili uzophuma nokuthi lo nomunye unkosikazi naye nje uyisi uyafana nesi hayi angizwani ngenjani into eyinonsense angizwani kwalelo gama angilisebenzisi ngisho kubani ngisho nalo ophuma ethi uyabhizinisa angilisebenzisi lelo gama lawo magama ngiwasebenzisa amagama nje okucwasana ezwakala eyinhlamba angisebenzisi angikwazi ukuthi umuntu onjani ke if uzobuka omama balapha mase ubapha lelo gama esikhundleni sokuthi sixoxe ngento esizwile baphambana kubona kanti yini inzima kangaka we guys kwesinye isikhathi ngistressa mina ngibuye ngasazi ukuthi nina sekuyizimpi zenu ezinye ezenza ni comment ngale ndlela ni commenta ngayo angazi ke lokhu ngingingiza ngikuthatha ngoba manje into eyenzeke phakathi kaMayeni noMacele uzwa kahle ukuthi uMayeni uMacele uma kuyinto ephathelene nezingane zabo uMakalandle uMakampumelelo uma kuyinto ephathelene nama position abo u-second wife u-first wife wena uyaphike kala magama athukayo why bafethu ngeke hayi why yazi kufanele ngibona ukuthi ngizogcina ngehlile la yabo leli bus leli lokuthi senza ama reviews mase ngizwa ngase mhlambe yimi onixovayo hayi ngamane ngeke guys ngoba ezinye izinto angisayi understand mina sikhuluma ngothando nesithembu i-TV show abaku-TV yibo abaphila lempilo basinika uhalf wempilo yabo or 2%. Wena-ke yini ibe personal impi yaMacele noMayeni kuwe uzuze ugcina usuphuma namagama ukuthi isi yabo lelo gama lelo wena uthi unkosikazi mhlampe kuwe onedrama yokuthi bano husband oyedwa uhamba umbiza ngamagama uyaphi lapho ufike kanjani futhi la mina engafikanga khona ngoba into esixoxayo yilena esizwa nge-TV show ukuthi indaba yabo iqale sihamba lapho so ukuqala kwendaba yabo nesiphithiphithi nokungabi honest nakho yonke leyo nto ayikho kodwa into esiyenza ukuthi fika nokuthuka inhlamba we guys ngiyasha ngoba manje ngibuye ngiyibuza ukuthi heyibo mhlambe kulama video ngoba angithi into engiyenzayo mangixoxa
nginento yokuthi ngiyazizwa ngesikhathi ngikhuluma and iphutha engizolenza ngizoli-correct-a ngibe ngikhuluma. Ayikho ividiyo engike ngithi ngikhulume ngizwe ukuthi hayibo, ngaze ngayithuka inhlamba. Ngibuyele-ke ngoba angihambisani nayo, angibathuki. Sixoxa nge-TV show yabo, siyabahleba endaweni ehlebisayo ngoba khona ehlebisayo. Hayibo, ngicela nini ilungiseke le nto enenhlamba ngoba asizozwana. Mina ngizokubloka ngoba manje ngisuke ngingasazi ukuthi uphethwe umoya omubi noma udinwe yini, kodwa noma ngabe yini eyenzakalayo-ke kuwe personal, ayingakwenza ukuthi uthuke abantu esibabuka nge-TV, esibazi nge-TV. Ekugcineni indaba yabo. Ixovekile indaba yabo, yes sizoyixoxa ixoveke, kodwa asithuki inhlamba la. Hayibo, indaba yepeni yini inobudanger, ingozi indaba yepeni laphayana. Into yokuthi uMacele akasafuna ukuthi ipeni ilibhale. Hayibo bakithi, angithi uMacele siyabona ukuthi umama wekazi ngicela ningajuli lento siyahleba. uMacele hayibo, uMacele akasafuni, ayifuni indaba, asafuni nje ukusebenzisa ipeni ebhala. Hayi jikijiki uMangwabe, ayibo uMangwabe ubalekelani kangaka? Uyabaleka uMangwabe. Manje lento yase iba sabungozi. Yindaba ngapha manje uMacele ukuthi asizwanga-ke, cha ikusho yena, kodwa kwasho baba uMsele ukuthi nje kahle kahle hayi indaba yakhe nepeni no-inki ayisekho, akasekho lapho. Sithi hayibo, kanti kuyashesha nokufika kuleyo ndawo yokuthi hayi angisalidingi ipeni. Usadlula-ke kuMacele. Azithi uMangwabe yena kanti indaba elobethi hayi njalo hayi. Hayibo, ukubona ukuthi enye into ithi sixoxa umqondo wakho ubugijima ucabanga ukuthi hayibo, senzima sona isimbo. Ngoba mina indaba engike ngiyibuze kuyo ukuthi manje bona-ke njengamakhosikazi bayathembana ukuthi uhamba indlela enjani nami ngihamba indlela enjani, ngoba phela wayi enqaba ipeni uMacele, waye uMangabe ehlezi ethi hayi, wasesuka lapho uMangabe usenza izinto zokuthi ukhanda leya nto ebheke phezulu, usethi into uyikhandelani laphaya bephumile nomndeni, uyikhandela ukuthi ufuna ukukhombisa ukuthi bafundisa kanjani ngendaba yejazi, ngoba lento le eyakho kufanele ukuthi uhlezi uyinakekela, uyigqokise futhi ijazi. Kubalulekile ukuthi uyigade into yakho, uyigqokise ijazi. Hayibo thina hayi, asisiba omakhelwane aba-wrong phela manje. Sesizayo umoya wokuhleba kwaso uyasihaga, sesihagwe umoya wokuhleba manje ukuthi hayibo, uMacele yini ethi akasafuni, uMangwabe yena unqabela njalo. Siyolobusisa amakhosikazi nina bacasukile ezinye izinto, kanti okunye hayibo, hayi. Phuma-ke kulowo mqondo ngoba sixoxa nje, sixoxa into esishiwe kuleya TV show ukuthi uMacele uthe hayi akasalifuni ipeni, uMangwabe ulobethi hayi. Mangwabe-ke siyabona la ukuthi uyasho ukuthi phela vele mina angisafuni ngempela. Indaba zabantu abasixoxela zona ku-TV, ngithi yabo indaba zabantu yizo lesi siyibamba ku-TV kanje. Usuyafika uvele uphathwe ukuthi uthuka inhlamba. Hhayi angiyazi indaba yakho, please ungayenzi le nto kumina ngoba manje angivumelani mina nakho ukuthuka kwenhlamba, kodwa sesikuthola kule channel, kuyinto engingayenzi. Hhayi yimbi kabi leyo nto, yimbi. Le moya nje yokuthukana, i-body shaming, ukukhuluma ngabantu besifazane ngendlela yokuthi usubehlisa isithunzi-ke manje. Ngoba uma sisaxoxa nge-TV show mina ngiyezwa ukuthi siyahambisana. Mase sengene yakhe indawo la nawe usufuna ukuveza okwakho-ke, angisazi ukuthi ngenze njani. Ngoba manje mina ngize ngiyibuza ukuthi kanti uhusband wakho wayenzani into ecishe ibe njengale mase ucasuke usuzithuka inhlamba. Ngoba laphaya uMsele kwenza kumakhosikazi akhe. And into elobe ingidida ukuthi yindaba nina nithatha uMsele nimbeke emuva kube kuyena ophambili kuyona yonke into eyenzakalayo.
ngoba yena akakufihli ukuthi kunje kwenze mina nisuke la. Mase ngena amakhosikazi uMseleko usese-back seat, uye e-front seat, kahle uye udriver, uye futhi okhomba i-direction ukuthi kiwaphi uyena. Manje uma engathi indlela isacaci kwenzakalani, uye. Nenze njani? Nifuna ukuyibamba la kumakhosikazi ngoba impi fanele ivele ngamakhosikazi. I-hate umakhosikazi, jealousy umakhosikazi. Kodwa mase sithina ubani umnikazi walento? Uthe mayihlale itadisha yena wayibuka ihamba kanjani? Yiziphi izinto ezithe ziba wrong kodwa yena wathi akunandaba, aqhubeke kanje? Yena-ke eme ngokuthi uma nje sekuvela udaba uzovela njenge-victim. Hayi, uyakwazi ukwenza into yakhe ngoba ngempela ngisho nakulolu daba esesikulo manje oluyisigaxa. Amakhosikazi a-wrong, hhayi yena, kodwa kwenze yena. Yabo khona lesi sigaxa lesi okuphezu kwaso manje, nalapho uye ngoba yonke into iqalwe uyena, nesazokwenzeka izokwenziwa uyena. Kodwa manje ngibona ngathi abantu kuney'ndawo ezenza bekhululeke masizothi umacele or umayini o-wrong, kodwa entweni siyibona kahle ukuthi hayibo, wayethi wenze njani mhlampe. Sibone lapho ukuthi mhlampe i-tell all into engasoze yaba khona, ngoba le tell all le iyophuma kungekho right izinto ey'ningi. I-tell all nje iza engathi izinto ey'ningi ngeke zibe right, ngoba kwi-tell all phela sizobona ngokuthi kubuza umbuzo ungawuphenduli. Ukuthi ubuze umbuzo ungawuphenduli kuyimpendulo futhi nalokho. Ukuthi ubuze umbuzo mase uyagijima uyele ububuza into eqondile kuyimpendulo futhi nalokho. Manje singabona ukuthi i-tell all iyasabeka i-tell all, ngoba i-tell all izoza ney'ndaba ney'gaxa mase kuthi kusukunywa lapha ey'tulweni kuphume engasekuhle, ngoba kuningi ongathi kufika i-tell all vele abantu bekuthathe bekubekela phambili, ukuze manje kungasabi khona ukuthi ubani wenziwa i-victim, kube odalele nyaka yento nangu umnikazi wakhona. Kungasaveli ukuthi manje sicashe ngomacele, sicashe ngomayini, sicashe ngomakhumalo or ngomangabe, kwenze bani, ukuze la okuthinta khona amakhosikazi engene wona azi ukuthi if umacele uthi woniwe umayini uyazi ukuthi ukhuluma ngani, engasukeli into ethi yenziwe uMseleko ayikhombe kumayini, nomayini kanjalo angasukeli into eyenziwe uMseleko ayikhombe kumacele. Manje tell all bayasaba we guys, ngixoxele ile nto nje engiyibukayo ukuthi hawu ngeke phela. Iyaphela enye isizini bebona ukuthi baphele i-South Africa ithi sifuna more, bona bayibona i-tell all, bayibona i-tell all ayizufihla muntu phela. I-tell all inemibuzo eqondile ephuma kubalandeli, ngoba kuzobe sekuthiwa lapha #Twitter kuthiwa, Facebook mhlampe bathi, Instagram kuthi imibuzo esifakwe abantu abalandela ishow. Ngoba phela hayi umuntu uthi bayilandela ishow mase bayasala, abantu bayilandela ishow abanye begijime kakhulu. Yikho nje usizini 8 singabali ukuthi mhlambe izinto ezibe nkulu zaba naleya nto, zaba na that thing mhlawumbe zingaba u5. Ukunalokho bebephinda into eyodwa, hayi bayiphinda ngento eyodwa, bayiphinda kudelay into engaba nje iqedwe ku-episode eyodwa. Into edinga nje u5 minutes isingaziba ama-episode awu4. Why? Ngiyayibona nje leyo ndaba le. Baba yini we guys, ngisanda ngena endlini, umoya wami okhuluma kusho ukuthi usumele phezulu ngoba nakho sengikhuluma udu. Sobe siyiphendula izinto ezivelayo la eziyumbuzo, bengizokhuza inhlamba kwase kuvela ke izinto eziningi ningixoleleke. Kodwa phela vele uxoxa ngale TV show uzogcina usuyema nje, ngoba kuyisiphithiphithi salesithembu into eyenziwa uMseleko, amakhosikazi kufanele siblame wona. Unkosikazi omunye izinto esisimasemlalela sesihamba ubuza uMseleko ufuna ukuthi amakhosikazi onomoya wakhe, sisayibo awoniwanga amakhosikazi nango husband wakubiza, awubuze kuye ukuthi injani into enje, bayamsabaki ngoba lo yababa hayi into ayikhulumayo mase qala ukukhuluma
Hawu, size singabe sasola ukuthi kanti uSibindi into yakhe ithini. Nakhu nje okuka-number 5. U-number 5 angithi musha. Manje uma esemusha sesibona ukuthi wangabe saba nendaba nemizwa yabanye. Okusho ukuthi uma kufika omusha uvele ethi nje halala nangomusha. Laba bakhona vele kade babekhona be-understand. Sithina hawu. uSibindi bese yitshela ukuthi unjena. Kanti nomuntu omdala babayini.